Mashikuna shinami ña kay pachagumanta ñukanchipas napashpapas kallaripanchik waki mashikunaka richayrapas kallarishpa katinajupankichik rikuyta nachu yupay chanchi paktalla katinajushkamanta shinapas Patricio Mashi ali shamushka kapay ali chishiguta charipay kaypi ña rimarishpa katingapa kapanchik. Mashi Humberto kañukanchik radio uyakunatapas yupaychani nishpa ña kankunapa wasikunapi ña mingachiway nishpa mishamupanchik nachu mingachiwaychik nishpa nachu ñukanchik ña kunan punchapika kunan chishipika ña rimagrinchik nachu kañukanchik hongos ninchik nachu chakikuna nachu yapata ashnan nachu chaymanta rimashpa katigrinchik Mashi Humberto. Sumak pachami kan shinaka kaykunataka wakin mashikunaka na rimarishpa na kangachu nishpa imampash kan shinapash kaykunaka ninan muchurishkami kan imashpa kay hongos nipanchik nachu kay shikshishpapash kan chugrishpapash katita ushanllami nachu chaykunata ashtawankari ama katijunkapak shinaka riqsigrinchik imata alikan imata mana alikan imamantata chaytapash shinata riqsipashun Patricio Mashiku. Tukuylla ña kankuna uyashkamanta yupaychanchik nachu saludtapash kachanchik nachu ña uyanajunchik ninmi Dios solo pague nachu uyashkamanta kay hongosqa shuk uchilla microscopio ninchik chay maquinawanmi rikuyta ushanchik nachu kayka ñukanchik aychapimi kawsan nachu kayka imashpata kawsan ñukanchik aycha nachu yapa ácido kakpimi payka kawsan nachu ñukanchik aycha ñukanchik pielpi ninchik nachu payka maypita kawsan kay ñukanchik humedad ninchik nachu ñukanchik nachu rikushkanchik ashtawankari kay ñukanchik chakipi nachu rikunchik nachu ñukanchik interdigital ninchik ñukanchik dedo wakunapi chay chawpipi payka kawsan nachu chaypi humedad tiyan nachu imashpata ña kutin kay humedadka tiyan primero ka ñukanchik nachu ñukanchik wasikunapika botaskunata churanchik nachu campokunapi llankashpaka botasta nachu yakukunapi purinchik ñukanchik wiwakunawan purinchik entonces chayka siempre utilizanchik ñukanchik caucho botasta entonces chaypika ñukanchik aychaka ña kutin sudarishpaka na ventilacionta charin entonces chayka ña chay hongosqa microscópico uchillakunachu chayka ña pielkupi yaykushpaka ña primero sintomaska shikshin nachu ñukanchik dedokunata nachu chaypi ña pukayashpa rin chaymantaka ña kutin sillukunapish payka yaykun entonces sillupi yaykupika chayka ña kutin ña yurayashpa rin nachu chay onicomicosis ninchik ñukanchik nachu castellano shimipika entonces chayka primero kak ñukanchika rikunchik humedadpi nachu yapak humedadpi kakpi kay hongosqa kawsayta ushan y chaymantaka shuk ña kutin ñukanchik ukupin nachu ñukanchik aychak yapa nachu yapak salado ninchik shuk pH bajarishka nachu 5 kashpa chaypik ña chayka ña kutin ña activashpa kay hongoka desde la parte interno ninchik ñukanchik kichwapika ninchik ñukanchik ukumanta pachak ña chay salado kakpi ñukanchik pH bajakpimi kayka ña kutin kay hongosqa ña ñukanchik aychapika ña mikunata charin y payka feliz kawsan nachu entonces payka alimentarin ñukanchik aychamanta kay hongosqa shinami kawsan nachu chay hongosqa kay hongosqa na haykata hampita ushanchichu nachu kayka ashka imaninchik ashka complejo nachu wakinpika nachu churanchik nachu cremakunata churan chaykunapash yapa tratamiento ka shuk 15 killa o chusku killa sukta killa chaymanta chay cremakuna tukurikpipash ña kutin resistencia takun entonces imamanta yapa ñukanchik aychak salado kashkamanta si pH nachu bajarin nachu pH imashpata bajarin ñukanchik aychapika shukak azucarta mikuymanta chaymantaka colakunata upyaymanta chaymantaka ña kutin carbohidratos ninchik chaykunata mikuymanta entonces chaymi ñukanchika primero ka ñukanchik aychata alcalinizana kanchik ñukanchik yawarta alcalinizana kanchik pero sina chayta shinakpika chay hongosqa kawsaytami kawsan
wakinpi nachu ña kankunallata rikushkanchik nachu ñukanchik chakipika chakika ashna junkalla nachu fuesta ashna entonces ña hongos y silluman yaykushpakari ashka difícil nachu hampinkapak nachu sillutapash limachun kachanchik nachu limashpa chay nachu ukuma ña yaykushpaka ña difícil kan nachu chaymi importantísimo mikuna kanchik alcalinizantita nachu alcalinizantika ñukanchik frutakuna ácido frutakunapi tiyan nachu y chayka ña alcalinizan y chay hongostaka ñukanchik wanchishun yarhaymanta chay yuyaytami ñukanchik charinchik mashikuna. Sumak pachami kan ashtawankari kaypipash ña yuyarinajurkanchik uyashkapash kanchik nachu kay wakinpika maymanpas rijushpa chaychari ña kay ushuta pargate nipanchik mana kashpaka kay kara ushuta zapato chaykunawan kashpapash ashtawankari ña uchalla rijuni nishpaka mayllarini hawalla chakirini ruka ukutaka na chakirishpa yankata churajuni chaypika ña yakupa sakirijun chaypimi ña ashnapash tukuyta ushanlla nachu. Entonces chaypaka ñukanchika primero ka ñukanchik botaskunata churanajushpak o zapatokunata churajushpaka nachu shuk diferentes zapatota churajunakanchik nachu ñawpa rikunchik nachu ñawpa taytakunaka solamente na churajunkarkachu solamente pargatista churajunkarka entonces chaypika ima ventilación tiyan y chaymantaka ña kutin ña alpapipish ña chakirin ña nasodan. Entonces es importante chay yuyaykunata rikunakanchik imashta ñukanchik taytakuna purinkarka iwakinpi kari paykuna kari lluchuchaki purinkarka. Entonces kayka ya kay chakishka kashpaka ni alpapi nima na hongoskuna kanakanchu. Entonces na tiyanchu hongoskuna alpapika. Entonces imashpata na hongoskuna tiyan alpapi. Primero ka intitayta desinfectajun. Poderoso desinfectante kan intitaita. Entonces wakinpi kaninchik hala kay hongoska alpapi purikpi ñukata hapishka nishkami ninakun chayka nakanchu. Importante mi kan ñukanchika rikuna kanchik kay ashpa mamaka ñukanchipaka mamaka. Imashnata ñukanchik wawakunata kaña hongochinga kay ashpa mamaka. Ashpa mamamantami ñukanchika murukunatapash mikunchik nachu papakunatapash mikunchik ukakunata mikunchik y sina kashpaka vulpikuna mari unkuyman karkanchik entonces na shinachu kan sino diferente me yuyaykuna kanachu entonces ka ñukanchika zapatotaka churajunakanchik ñukanchik taytakuna imashna churajunkarka o sino ka descalzo sin zapato purinakanchik. Chayka na hongoskuna hapinchu. Entonces kayka hapinmi zapatos cerrados nachu yapa cerrado chaypi sudan eso na wayrakuna yaykukpimi kayka hapin. Entonces wayra yaykukpika imata wayraka charin oxígeno ta charin. Oxígeno ka imata kan desinfectante kan. Entonces wanchin virus kunata y hongos kunata wanchin. Importantísimo kay yuyaykunata charina kanchi. Entonces na cancho kay alpamanda sino kay ñukanchik humedad manda ñukanchik nachu kunangari botas kunapi ña churajushpa medias kuna churanchik botas kana charinchu nachu imanchik mayta wayra yaykuna chaymi kay hongos kunaka mirayta ushan. Entonces chayka ñukanchik botas kunataka sakipashun intipi ali mayllashpak desinfectachun chay hongos kuna wañuchu. Si hongoswan kashpaka ñakuni zapatokunapash ñukanchik mayllashpaka ali chakichishun chay hongoskuna wañuchu intipi churanakanchik kay hongoskuna wañuchu pero si ñukanchik na mayllanchik na chakichinchik intipika chay hongoska kawsaytami kawsan entonces chayka na intipi churakpika ñakutin ña churajunchik ñakutin ña Kutikatin. Ari. Sumak pachami kan ashtawankari nachu wakin taytakuna mamakuna wambras awkunapas uyanajunqami nachu wakinpika ña kay wambras pinkay tukushpayman ari ninanami ashnan nishpayman mancharispapas kan kayka wakinpika
nikunapas chashka mana armakpi mishinan niktapas na armaspa kakpipas hasta ongari chakirishpa húmedo caimanda me están nacho shinaka rextishpa katinajupanchi. Por acá también vamos a dar un pequeño resumen de lo que estamos hablando en esta tarde para las personas, para los mashikuna que nos están escuchando y nos están viendo. Estamos hablando acerca del hongo, ¿no? El hongo en los pies específicamente y cada parte del cuerpo, ¿no? Recordarles también que ¿por qué aparece esto? Porque el pH del cuerpo se ha reducido por el consumo también de mucho azúcar, las colas, las gaseosas como también conocemos, y los carbohidratos, ¿no? Entonces cabe recalcar también que cómo podemos estar prevenidos o mejorar esa parte también, comer fruta ácida y otra cosa muy importante. El sol también es un desinfectante natural, ¿no? Y no sé, tal vez solo yo tenía esa idea de que si es que estoy caminando pie descalzo en el terreno, decía, no, es que de pronto va a haber hongos ahí, ¿no? Y por eso se produce. No, dice acá nuestro Patricio Mashi nos confirma de que no es así y más bien si podemos andar descalzos, mucho mejor, ¿no? Entonces, ese es el pequeño y breve resumen. Sin embargo, agradecemos también a las personitas que nos están viendo. Si ustedes tienen alguna pregunta con relación a los hongos y cómo tratarlos, ya vamos a ver también qué remedios, qué cosas se debe hacer, cómo podemos evitar también. Sin embargo, en esta tarde vamos a escuchar una pausa, ¿no? Una pausa publicitaria y enseguida nosotros vamos a regresar. Estimada es, a los ojos de Jehová, la muerte de sus santos. Parte mortuorio, descansó en la paz del Creador, quien en vida fue hermana Rosa Elena Córdoba, su esposo Mario Germán Lema Lema, sus hijos Anita, Henry y Silvia Lema Córdoba, hijos políticos Juan Carlos Remache, Jenny Cabascango y John Burga. Sus nietos y demás familiares tienen el profundo dolor de comunicar su sensible fallecimiento. Sus restos mortales serán velados hoy miércoles 28 de agosto a las 19 horas. Lugar, Casa Barrial de la Ciudadela Jacinto Coyahuaso, segunda etapa. Culto de cuerpo presente se realizará el día jueves 29 de agosto en el Templo de Oración para Todas las Naciones a las 10 de la mañana, ubicado en la calle Roca y Olmedo. Luego, sus restos serán inhumados en el cementerio indígena de Otavalo. Paz en su tumba. Ashikuna ayupaychanchi paktalla katinakushkamanda shinapas ñakaypi rimarishpa katigripanchi kay chishigupika ñakay hongos nipanchi nachu kay wakinpika shikshi hongo nishpapi riksipanchi chaytami ñukanchi mashikunawan Patricio Mashiwan rimarishpa ñakatinajupanchi shinaka ñakuti kay chishipika kaykunata ñacharishpa kashpaka imatata ñakuti rurayta ushanchi imashata hambirina kanchi. Kaita ñukanchika primero ka síntomas konaka nacho kallarin nacho hongos ña tiajushpaka shikshin ari ñukanchik dedokunata shikshin chay manak shuk síntomas ka ñakutin ña imaninchik rupan nanan y chay manaka ñakutin imaninchik yapata ashnan ninanda ashnan ari. Entonces talcoconata chora jushpa pues na alichu nachu talcocona pues wakinbika na ya chaymanda im talcoconata chorana honchi sino causa importante ka yukchina kanchi kay hongos konataka ali mikushpa ali mikuyka na kanchu yapa aicha konata mikunakuna azúcar konata mikunakuna tandakuna mikuna sino ali mikuyka kanmi ashka frutas ashka verduras y ashka ñukanchi
murukunata mikunakanchik. Entonces chaymi ñukanchik ña alcalinizashun ñukanchik aychataka. Ñukanchik aychata alcalinizashpaka ña kay hongosqa imata tukunqa yarhaymanta wañuchun munanchik. Primero chay instancia. Chaymanta ña kutin ña kay ñukanchik hongoskunaka ña nijurkani nachu ñukanchika difícil controlangapa. Pero si ñukanchik shina mikukpika ña hongosqa yarhaymanta wañuyta ushan. Entonces pH ñukanchik aychapi ña cambiakpika ña 7.4 ña kakpika chayka ña wañunga yarhaymanta mikunaka tukuringa hongospaka. Una forma de tratamiento. Shuk forma ña kutinkanmi ñukanchik yapata ashnakupika ña kay nanikuna ña parlanakurkanchik nachu kay dióxido de cloro mandak kay killu yakukumantak. Entonces chaypika ñukanchika sprayta shinashun. O sino kan nachu shuk lavacaragopik churashun shuk litro yakuta y chaypi churashun 40 cc de dióxido ta. Chaypi ña lavacaragopi satishun y chaytaka más o menos 10 minutos satishpa ña chakita chaypi churashun. Entonces kay dióxido ka oxígeno charin y shuk molécula de clorito charin y chayka chay hongos taka togyachishpa ña anchuchinga ña wanchin fichan. Entonces chay forma y shuk forma ka chay akoten no sé shuk planta gota rexingichichio kalanchuey nishkata kalanchuey y yoragota ña koten ña ñukanchika ninchik machukashpa ninchinachu ña shuk emplasto gota churashpa ña koten maypi hongos kakpi ña churayta ushanchi nachu kay kalanchuey planta gota. Entonces chayka ña koten ña wanchita ushan. Entonces chay forma kan nachu tratamiento ka. Primero ka mayllana dióxido de cloro. Chaymanta ka ña dióxido ta ña kan rexishpaka ña koten sprayta shinanakanki. Spray nacho tamizador ninchi chayta randisho nacho de unos 50 cc uchillagullata. Entonces chaypi churashun puruta churashun. Puruta churashpaka cada hora ñakoten ñukanchik chakipika nishpa churashun. Y chayka cada hora churakpika ña hongosqa ña wañushpa rin. Y chaymantaka chay dióxido chay killu yakukullata ufyayta ushanchi ukuma. Entonces imata shinashun parte externa y parte interna. Kay dióxido kay imata shinan kay ñukanchik cuerpota alcalinizan. Alcalinizashpaka ñakote ña ukumantaka ñakote ña chay mikuna hongos mikuna karka chayta tukuchishu. Entonces ishkay forma dióxido kakami aplicar directamente en los pies y o si no lavacaragopi churashun chaypi 10 minutos churashun y chay suficiente. Kay tratamiento kakanamikan más o menos shukillata. Quillata. Ari hongos kan difícil kan nijoni pero kan sina uyashpa ña chay tratamiento katijongi chaypi mikujongi kuchi aycha wagraychakuna mikujongi Coca-Cola kuna azúcar kuna kay chaypi ka ñakotin kanga imata churajongi mikunata hongos ajar ñakotin. Entonces chayka nimata na shinangachu sino kaypika mikunata anchuchina kanchik kay hongoskuna namirarichu. Sumak pachami kan ari shinakashpaka uyanahupankichik mashiukuna kimsatami riqsichishpapash katijuparka ari ña kay hongos nipanchinachu chakimantapish anchishpa ña katijunkapash hinaka mashiukuna kay ukunata rurashpa ña katipashun wakin mashikunapash qillkamushpa katipan. Rosa Amaguaña, buenas tardes. ¿Cómo se puede eliminar ña chayka ña villachijurkanchik imashina kashkata nachu? Ismael Mashipash kaypi ña qillkamupan. Buenas tardes, Mashi Umbi, Mashi Patricio. ¿Qué es bueno para el dolor de pie y el dolor del talón, nenacho? Kaypika yaypika nakapanchi wakinpika ñukanchipa zapato ushuta pas nacho yapa kay tela tal kay plantillas nipanchi chaykunapish kanga mana kashpaka yapa purijupipish chayllata na yapa chaykama kanga nacho shinapash chayparandika kay hampi wasima kimirishparapash alikan mayani ña imamanta pachata rikungapa. Yo pachan nacho kishkaskamanta nacho kutichikpika kay nanay chaki nanayka primero ka kay taushan sobrepeso manda. Si yapa raku kashpaka sobrepeso manda. Perdón.
Na rako kashpaka mikunaka. Nali mikuymanta. Nali mikuymanta kay ñukanchik aycha ácido kashpa. Entonces chaypika toxina kuna nachu purijo nachu ñukanchik imaninchik ñukanchik yawarpi. Entonces si apata aychakunata mikushpaka puede ser que esté elevando el ácido úrico ninchik ñukanchik. Entonces chaymi importantísimo ale mikunakanchik. Wakin bika nayu yaymantami ñukanchik wiwakuna ñukanchipaka wawki nishkamari wiwakunaka nachu. Entonces na mikunallachkanchik ñukanchika riqsinchik ñukanchik si kuchita mikunchik wagrakuna mikunchik ñukanchika imata tukunchik cementerio ninchik wañushkakuna yaykuna. Entonces chayta yuyaytaqa ashkata yuyanakanchik rikuna kanchik wakinpika nachu aychata mikune. Entonces cementerio ñuka atalpagota viñachishka chayka cariñuwan viñachishka. Entonces ñuka imata shinakuni mikushpaqa ñukanchika ñuka cementerio ñakutin ña tukukuni. Entonces cementerio pika imata chayka ña descomposición chayka ñakutin unkochin. Entonces importante kaykunata yachana kanchik nachu imashna ñukanchik aychata ñukanchik ali cuidangapak nachu. Entonces si ñukanchik na ali cuidashpaka unkushunmi. Shinami kan. Kaypipa llashtankari Albi Maywa Mashigu Kilkamupan. Buenas tardes. ¿Dónde compro dióxido ninachu? Maypita randita ushapan. Kay dióxido taka ñukanchimi especialista kanchik kay dióxido de clorota rurakpika. Ñukami especialista kay dióxido de clorota rurani ñuka. Entonces kaytaka centro médico hambi wasipimi ñukanchik charinchik. Entonces kayta randingapaka ñukanchika garantizado mi kanchik. Kaytaka fórmula también rikunchik ñukanchik imashna rurana. Entonces kayka quillo gomikanakan como aceite de girasol. Randinata munashpaka kay cambio asima shamuichi. Si kanguna ña confianza ña maype randishka kashpaka solamente ricopaychi color como aceite de girasol quillo cacho. Chaymi ña composición kan a 3000 partes por millón mi kanakan kañukanchik hambiringapaka. Si un ejemplo nacho apenas aquí yo ya kashpaka entonces 1000 ppm nacho o 1000 partes por millón o 2000 partes por millón kakpika chay kana hambincho. Entonces chay potencia bajarishka kan. Entonces recuperación kay dióxido taka quillo cacho. Y chayka ashagota ashnan nacho chay gastame cuidado taka charina canche ama ashnasho. Entonces ya pata ashnakpika ñakutin ñukanchik pulmongota ñakutin afectan. Entonces chaymi importante rikuna canche ashnan ashagota como oxígeno como gas quillogomi llukshin chay botellagota paskakpika nacho. Chaymi importantísimo kay dióxido taka refrigeradorapi nacho chiri ukugupi churana canche refrigeradorapi pongogushapi churana na congelana chukan sino chay gas nacho chay oxígeno ama richun wairapi o ama richun a menos de 10 grados centígrados ka alemi causan pero ña 11 grados ta ña bitsijakpika chayka ña potencia bajarin. Importantísimo ale tapanakanchik y chaymanta recomendación a chay dióxido taka shuk envase de vidrio pimi hatonakan shuk envase de vidrio ámbar ninchik nacho yanagusha shina chay pimi kanakan. Pero si kan randijun nacho shuk envase de plástico o chay transparente chayka intiwanyata ña shuk temperatura a 10 grados sobre yalerin chayka potencia bajarin. Entonces importantísimo que kunata resistinchi la chukaytaka refrigerador rapi charina kanchi solamente shukchina kanchik solamente preparanga pajambita. Ari, Shinami Kaipika ña Puchukaipi Fabiola Cachiwango, buenas tardes. Los doctores dicen que el dióxido de cloro, Ari, cloro ni minacho, y ahí picana canchi, daña los riñones, que hay de cierto, Nignacho. Hay dióxido de cloro carna cancho hipoclorito de sodio, fórmula cacame Cl2. Entonces nacho ñukanchi rikunchi nacho químicapi rikunchi nacho kaitaka colegiopi o escuelapi yachachin fórmulas químicas taka. Entonces kay Cl2 kak charinmi ishkay moléculas de oxígeno y shuk moléculas de clorito.
chaytami wakinpika mal yuyayta charinchik kay hipoclorito de sodio ka chayka tóxico mi kan chayka wanchitapa yushan chayka nacho desinfectangapa bañokunata desinfectangapa Rupakunata takshanapa. ari yurayachingapa en cambio kayka na chaycho kan kayka rurashkami kan clorito de sodio al 28%, más ácido clorhídrico al 4%. Entonces, kaitaka laboratorio pimichinanchik, chaykabirishpaka, show oxígeno, show samaigo, quillo samaigo me yokshin. Entonces, chayta miñokanchik kañakotin choranchik, agua destilada nipi, chay ojopi como Coca-Cola, más o menos, como Coca-Cola, Nacho. Chay Coca-Cola, Nacho, kan paskan y botellata, chay caña gas rishpaka, solamente mishki yakuya, sakiri. Shinayata kaika kan. Entonces, kaika nakancho, hipoclorito de sodio. Cuidado tacharina kangichi. Wakimbi kanacho, clorotaman, ofiajungichima. Najiman najunchicho cloromanda, sino dióxido de cloromanda. Diferente, Nacho. Kaika 100 años también ya kaijambi kacharin. Kaika nawaglichincho. Un ejemplo, Nacho, kanguna ufiashkanchi, Nacho, yako potabilizashkata. Y mawanda potabilizan. Cloroan. Clororo, a ver, kaitaka potabilizan shu salwa. Nacho, kay cloro, clorito de sodio. Clorito de sodio potabilizan. Y pita wanyushka kay yako potablita ufiashpa. Nipi. Ari, kay pika kay farmacéutico kuna iapa nacho kay yapa farmacéutico kunami manchachishka gente kunataka. Kanguna cuidado ufiajungichima kay dióxido de cloro tanishpa. Chayka waglichin, riñunda waglichin, hígado ta waglichin. Sino kayka takatame sinchiachinho kanchi aichata oxígeno kana waglichincho oxígeno ka imatashinan oxidan chay unguikunaka falta de oxígeno me unguikunaka japin. Entonces importante kaita rexina kanchi na confundina chokanchi kai hipoclorito de sodio chay si tóxico veneno wanchita ushan. Entonces kaika diferente me can dióxido de cloro. Claro, cloro nishpaka manchachin nacho, pero na wanyushkanchi ñukanchi kunangama ñuka ofiane. Ña más o menos unos 15 minutos ña kaima programa machamungapa ña ofiarkane. Entonces ña malta rosas picaña guañuita o shanman carcar, pero ño caña más de 8 años to ofiane nacho. Entonces na shinachocan, sino kanguna pas más caichi internet pe más caichi información da nacho investigadores mit kanakangichi. Imata ofianga papas ricuna canchi, imat efectos colaterales, imata daño tachoran. Entonces kaikan nima daño ta nachorancho mashikuna. Ori, mashikuna shinakanya pachakuna pash tukurishpa ñakatiparka hasta ongari Patricio Mashigo kay hambi wasiman convidashpa shinallata yupay gutapish karashpa ñakaypi wichapashun. Yopachani ñukanchik kay radio iloman uyakunata kanguna kishkashkamanta ima tapuykunata kakpipas dudakuna kakpipas tapuyta ushanki chinacho dudakunata charishpaka llukshinkapa nacho na dudajunkapak. Entonces kayka ashka seguro mikan kay dióxido de cloro ka eliminan viruskuna, bacteriakuna, hongoskuna, cáncerkuna y kunangari vacuna de COVID ninchi chaytapa fichan. Wakingunaka naya chaymandami vacunarishkangichi, inocentemente vacunarishkangichi, y chaymi más peor perjudicial kankay vacuna kunanacho. Wakingunaka curioso kashpakaña internet piña rikushkanchi nacho chay vacuna AstraZeneca kunaka nacho infarto takon, coágulos kunatakon, síndrome de Alzheimer, Parkinson, parálisis kunata ashkata kon nacho, y ñukanchik científico kunaka nimi vida ka más o menos chusco vacunashka, picha vacunashka kunaka más o menos un promedio de 8 años a 10 años ya me causanga nina nacho. Ya que me can, pero ñukanchika kaypik ñukanchika si dióxido tamunash papas ñukanchika kanchimi kay centro médico hambiwasi kay Otavalo llaktapik canche de lunes a viernes, sábado takachawpi punchakamalla, y chaypimi ñukanchika atención takunchik kay ñukanchik yupaykuna ñukanchik wiji kunaka o ñukanchik teléfono 921 712 nacho chayma kayayta ushankichi nacho.
Shinaka mashikuna convidarishkanmi sakripankichik ña kuti hampi wasiman kimirishpapash ña katinakunkapak kay pachakunakama ñukanchikpa rimarishpa katinakupashkanchik yupaychanchik Patricio Mashiku. Yupaychani machi Humbertico.